Это живописное село среди крымских гор поистине райское место. Но для сотен крымских татар село Янджу было не просто красивой картинкой, а домом. Преступная депортация разлучила уроженцев с родным селом, и сейчас они раскиданы по всему Крыму. Но один день в году, последнее воскресенье августа, они обязательно приезжают в родной край со всех концов полуострова. Односельчане наперебой рассказывают, каким замечательным когда-то было их село. Bu koyda 350 400 gece ev olgan evvelden. İşte sorgunlukka çıkan son endi o dağıldı, bağıldı deyen gibi işte endi ne kaldı şimdi aytamayacağım. No cemaat, bayağı cemaat var eken bu koyda. Asasi koyu işte Foçsalaydı. Bir babamın karbasını bir tane kozoguna alsam, onu tamırın, bugün gece kelgen tamırını saysam, bu yarı koy yerleşmeye mümkünmüz. Mında adamlar yer saçaydılar işte. Anda caplarda alma bahçe olaydı, caplarda saçaydılar işte olduraydılar. Asıl da alma bahçalık edi. Rahmetli anam, rahmetli karbabam, Devlet Şayev Umer, bu köylüyediler. İşte endi vaqtida mına sürgünlükке rast kelip, rahmetli karbabamni Uralga yibereler. Qorantasını Orta Asiyaga. Ana balları işte o jentin kelip, şu Orta Asiyadan tapa iki kızını rahmetli bir tam keçingen ola yolda. Buna endi sağlık amanatda kelip işte buna yaraştıramız cemaatla. Sağ olsunlar buna o kadarlık cemaatini toplap bir buna yerli cemaatin halkı. Köyümüz adı Yancı'ydı, bir yaxşı köydü. İşkir halkı işkir edi, böyle bakçılık yapıyordu, tütünler asıraydılar. Yaşayış yaramaydı, o vaktinde yaramaydı, yaxşıydı. Köyde halka birbirine pek dost edi, mabel yaşaydılar, kava kasıydı olmaydı. В этом году выходцы из Янджу собрались возле старинной мечети, которую они своими силами восстанавливают уже несколько лет. Сегодня в ней даже совершили коллективный намаз. К встрече односельчан по традиции присоединяются уроженцы соседних деревень – Янисала, Куклус, Маркур. Koyun başında dermen var idi. Bunda Bekir Ağa'yla İbrahim Ağa bunlar anda kelip dermen aylandırıyor. Buğday saçmaya da yer yok. Tütün saçtırıyordular her yerge. Kalkoz. Açık aytqanda kursak bile toymaydı aşka, öyle çalışıyordu. Köyde mektepke 3. klasga bardık, uruş başladı. Son mektep bitti. Ondan sonra uruş bitken son bizni koçirdiler, şuna gittik Özbekistan'a. На красивых лицах стариков отпечаток пережитых испытаний. Хатидже Мустафаева приезжает в Янджу каждый год, чтобы увидеть место, где родился ее отец. Его дом не сохранился, а дом тети рядом тоже скоро рухнет. Bir yerde bizim uyumuz var ya, babam uyu. Onu da yakkanlar. Kaç kere geldik duraydı. Sonunda ne aytayım, alkaşlar oturayken papiros çekip yakkanlar, yangan uy. Buradaki endi bakam endi uyumuz yoktur. Воспоминания об этих местах – то немногое, что осталось у Хатидже Ханım. Babam Türk army aldılar. Ağam gitti Sivastopol'e, как раз возраст был призывной. Bizler anamdan kaldık. Da yaş balası var edi onun kucağında. Bizler yolda ketkende o balacık hastalandı. Özbekistan'a kelgenden son öldü. Son men bir özüm kaldım. Men domda ostım. Anam duttan yıkılıp öldü. Anam dut kakacak olup yılları açlık edildi. Несмотря на драматические эпизоды жизни, выходцы из Янджу не падают духом. 2 года назад они установили на въезде в село указатель с его историческим названием, но табличку испортили уже на следующий день. Уроженцы Янджу не сдаются, они подготовили новую табличку. Наперекор всем невзгодам они улыбаются и вместе танцуют хайтарму.